Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya nih, Muhammad Andri. Hari ini kita mau bikin goreng singkong, ya. Nih, singkongnya hasil dari petani nih, dikasih tadi. Mantap lah. Kita bikin di Saung Legend, ya. Ya, gaskeun. Tuh, ya, baru panen nih singkongnya tuh. Baru panen ya nih. Yan, baru panen Yan. Dikasih tadi sama petani nih. Dikasih singkongnya sama petani ya nih, yang udah panen. Bener ya? Mantap. Kita lanjut digoreng di Saung Legend. Gaskeun. Oke, ya, kita cuci dulu nih singkongnya. Mantap. Kita makan singkong di saung, ya. Ya, gaskeun. Proses membersihkan singkong, ya nih. Kita iris dulu nih. Oke, ya, nih kita cuci dulu nih singkongnya. Mantap, biar bersih. Kita lanjut iris, ya. Ya, gaskeun. Tinggal masukin ini dari kok. Mantap. Royco rasa apa ya? Ayam. Rasa singkong. Singkong Legend. Semuanya mantap. Mak nyos Yan. Di sore hari ini nih kita makan singkong sambil ngemil-ngemil di saung. Kita kalau udah di pasar kita otw ke saung, ya, makannya di saung. Ya nih, singkongnya udah jadi, udah pakai bumbu. Kita lanjut goreng di sini nih. Mantap lah. Kita siapin atau wajan, atau wajan, ya. Mantap lah. Kita nyalain dulu ini, ya. Apinya kita nyalain. Oke, ya, kita tuangin dulu nih minyaknya nih. semuanya. Ya. Biar apa? Biar mantap, ya. Ikuti terus petualangan saya masak singkong di saung. Gaskeun. Tinggal nunggu panas, ya. Nih singkongnya kan. Singkong Legend, ya, ya. Hasil dari kebun. Kalau di luar, ya, ini pasti angin. Gak bakalan nyala apinya di. Ini di dalam nih. Besar ya. Di dalam soalnya ini Saung Legend. Klik layang. Ya, kita masukin ini singkongnya nih. Udah panas nih katelnya nih.
Mantap yan. Uh. Ya. Hati nga, Teh. Oh. Mantap. Oh. Mantap, mantap. Duh. Wow. Tinggal nunggu matang baraya. Cuaca agak mendung baraya tuh. Ya, Dia kayak mau hujan. mantap. Tuh. Oh. Tinggal nunggu matang baraya nih. Mantap lah. Oke baraya, kita angkat nih goreng singkongnya. Mantap, udah matang. Kita matiin dulu ya. Diangkat nih goreng singkongnya. Mantap ya, mantap ya. Mantap ya. Gaskeun baraya, kita lanjut ke saung nih, ngopi bareng. Singkong, goreng singkong. Gaskeun lah. Oh, tidak ya. Oke baraya, nih singkong goreng singkongnya udah matang. Kita makan di saung legend nih. Kita makan di sini. Kasihan. Oke baraya, nih goreng singkongnya udah matang. Kita lanjut makan di sini nih, saung legend. Sambil ngopi. Mantap. Ngopi ya. Hai. Cuaca mendung baraya, kayaknya mau hujan nih. Satu. Kalau dikasih singkong sama aplikasinya suka enak ya. Udah panen baraya di sini mah, panen singkong. Tapi tadi. Nah ya. Mantap baraya. Karena cuaca udah mendung baraya nih, kayaknya mau hujan. Kita akhirilah videonya. Mantap baraya. Makan singkong di perkebunan, hasil dari petani nih baraya, singkongnya nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gaskeun.